Foi a maior exhibición de músculo militar da China en moito tempo. O xigante asiático celebraba os 80 anos da fin da Segunda Guerra Mundial, aínda que eles prefiran falar da guerra sino-xaponesa, iniciada 2 anos antes do conflito global. Durante unha hora desfilaron pola praza de Tiananmen parte dos 2 millóns de soldados do maior exército do planeta, ademais de tanques, avións de combate e mísiles, incluídos os temibles Dongfeng, os últimos modelos hipersónicos con capacidade nuclear e alcance intercontinental, unha demostración de forza na que Xi Jinping apoiaba a súa pretensión de árbitro global. 中华民族是不畏强暴、自立自强的伟大民族，站在人类文明进步一边，坚持走和平发展道路，与各国人民携手构建人类命运共同体。 Pero da nova orde que a China aspira a construir nestas primeiras décadas de século fala máis claro a cita celebrada nos días previos. A Organización de Cooperación de Xangai reuniu 26 países que concentran un cuarto da riqueza e o 40% da poboación mundial. Todos dispostos a acatar o liderado de Pequín nun organismo que moitos ven como contrapeso euroasiático a OTAN, nun momento de desconcerto no bloque occidental. The US is retreating from its leadership position. So as a result, it's leaving pockets of political, diplomatic, military vacuums here and there. And the Chinese being an undisputed economic power, clearly they can enter into some agreements with those countries that are in need of economic assistance and development. Rusia foi unha das beneficiadas do conclave. Vladimir Putin acordou con Xi Jinping a construción dun gasoducto a través de Siberia que duplicará as súas exportacións de gas natural, un oportuno alivio entre as sancións pola invasión de Ucraína. Outro paria global que Pequín cubriu de atencións foi o líder norcoreano. Kim Jong-un participou por primeira vez en décadas nun grande evento multilateral. Levou con el a súa filla, a confirmación, din os analistas, da luz verde chinesa aos seus plans sucesorios. 후계자의 진행 과정에서 가지고 형제국인 중국을 방문하는 것은 상당히 중요하고 그것은 어찌 보면은 중국으로부터 성인이라는 의미를 부여할 수 있습니다. 이번에 이 김주의 동행은 김정은 위원장과 함께 국제 무대에서 나름대로 후계자 수업의 모습을 보여준 측면에서 상당히 상징성이 있다. Os programas de axuda ao desenvolvemento chineses chegan xa a 150 países. Acaba de eliminar os aranceis aos estados africanos menos prósperos e a autocracia que maiores eloxios recibe da ONU. China today has an extremely important development cooperation policy. China has had a very active engagement in mediation of certain conflicts. China has had a leading role in the transition for renewables. So I would say that China represents today a fundamental pillar of multilateralism and a fundamental pillar of the work of the United Nations in itself. A China é hoxe a segunda economía do mundo, un poderío que non se plasma só en investimentos masivos por todo o planeta, senón tamén na forxa de novas complicidades, sobre todo con aqueles aliados de Washington que a Casa Branca parece empeñada en desprezar. Unha nova orde que algúns auguran que acabará substituindo a erixida hai agora 80 anos.